Ole kan lo le ta video ma samilo thir saktu te zong chunga lom thu ama sa in kan han soye tun truma po hian tun lai thrileng kara pathianin ana tho achun jom zel dan talana video kan bol sei chu thlir ho le ngai thlak ho kan tum le don ani covid-19 ripui lengin ma ason zela khovel ramro pui ati chi aya an thiam na le fin na te chuan khovel mi te athlamun zo me olo chu ani hi mi then khat hen an na in aman ma hawa natna hlo awanga ma ni lo in tilum tok la bolo hen an hian khovel achok boi tak zet ani covid-19 ripui hlom zet main hetia khovel mi makdoi chuang te meu mai aman to lai hian Texas a mei cheno pang pathomin khovel hena basena thucha an puan chu chu mi ten an ngai hlu le Stephen Warnock Texas New Covenant Church pastor fan pathum Rachel Imale Claire Grace te chuan apa phone he an thu soile zai toi te hian record ani khovel mi hring tam jok te chu lockdown fangin mani ina kanin khung hloma midam takin midang ten hena basena thucha an puang chuak mek hlom ani ma sela mi tu ma hian meisano pangkumriat borvel mi atanga beisena thu changai thak hi anin beisei kher lawang heng meise pathum te hian ti hian an soi hetiang ang hun harsa kan to lai hian pathian hi kan rina trula ama chu hun harsa hian kan ring theini ti hi hril non le cheu kan du ani pathian chu thil mak ti tu le ti dam tu ani ya nun thar min pele nge yang ti hi iring bokang u anti hetian soi lai hian an zinga pakhat chuan piano chu play in Christian band pakhat Newsboys la we believe ti chu an sa ho ta ne he video hi apa hian Mars na somni pali khan Facebook a aposa adar chakhle atuna hian mi makdoi khat chuangin an thlir to ani khovelin hun har sa le hun kher aton tang mek laya mei cheno pang pathum te atanga beisena thucha han ngai thak hi aro pui dang dai hle ani covid-19 ripui hi kumlamala no pangjok te ain kum upolam hian an thi puina sa zoka henan na awanga thi hi akai te zinga za somni pakhat point pakwa in an thi puya heng thi pui zinga za som pali point pariat te chu kum somriat chunglam te ani hetiang ani lai hiam he rivei zinga som komi chu maktak main adam chuak Geneva Wood kumsom komi Carlen Washington mi chu he ripui covid-19 atang hian adam chuak ti Christian headline son ata langa Geneva Wood kumsom komi hi stroke awangim life care center suburban nursing home enkol ani nurai lote a he ripui covid-19 hi avei ani hen ana hi athi pui lek leka doctor point achung te chu in bot sei turin arhil man nge nge ma se tu ma be sei lo dan takin henu hini tin mai chuan aron tha chho ta tel maya khosik po anei ta reng lo mai ti chuan damdoi ina enkol ani atanga ni som pakuna chuan damdoi na tangin achuk tak nge nge ni adam nu ati hian soi pathiana karin na le ka chung te min tong try sakna awang leo dam chuak le kani nana khuma kamut lai khan pathian chenchil na ka changti ka hria akut chu ka tak sa chunga angati ka hria ni zana chuan ka hara a mel chu ka mu theilo ma sela akut chu ka chunga angati ka hria zan khuwa in ka kianga omreng ti ka hria ni ati tin dam doina a chung khan ama enkol tu doctorin bible sam somhile pathum hi achir sak thin thu asoibok Geneva u chung te chuan annu lo dam chuale na chu pathian thil makti ani ti an soya ama point ti hiam covid-19 awanga na turmek ten hena beisena thucha asoi in beisena ti top su pathian chu omrenga ama chuan in nun na chu hlanin ama chuan in rin hadru in beisena ti top reng su ti in asoi ringnun hi atlon pur chuan pathian po hi theingil a ol thin khop mai mishing in harsana kan to hian pathian hi aw lo theilo din huna min din tir fo thina ni hi zai thiam la le mel tra Selena Gomez na po hian alang chuk chiang khop mai Selena Gomez hian lockdown chunga bible achia thin tu Miley Cyrus in a interview anaina asoi
Miley Cyrus hian lockdown chung hian bright minded ti ming voin alar puite chu Instagram lama live interview anei pui thina chung jinga chuan Selena Gomez po hi akom ve ni heta hian Selena Gomez hian aril ru ti hrisel tur le ti chak tura ati thin chu Bible chiar ni ti in asoi harsana kara po Pathianin na athok zela ama ngai sak ngai lo te po ahnen lama he harsana mang hian ahnuk nai zelani ti he hina ta lang chiang khop mai ringtu kan ni awang rengot hiam natna hi pumpel tur kan ni bik lova ma se Pathian chuan engang harsana po in min tlak bok ma sela min theihil ngai lo thung Belfast Northern Ireland the Axars Pastor Lee McClellan chu COVID-19 na naina tlak buaka ma se vanai thak takin adam chok le ani adam lo lai hiam testimony a chhar thara he testimony hi angainom leya ti hian asoi ani damdo in ICU a ko ma kadam khochuak don nge don lo ka hrelo kadin mun chu akhir hle ti ero chu ka hria kanat na khum atang chuan Pathian chu ka awa kanat na dawle tura hoi senamin peturin ka awani amaro chu ICU ko ma wangim mi tu ma anon lu theilowa mi tu ma pastor po thian te po ka chung te po tu ma lu phal ani lo ni ma se chuti lai chuan Pathian chuan min ti chak turin chuat not fai tu aron tir tlat mai i chuan chuat not fai tu chu aron kala katan chuan karum chungan eng lo lu dang mai ni ka valo mem ani chuan miron bia a kadin munte min zo da ni i chuan kanin bezela ani chuan ma chu missionary ani thin thu le Nigeria kumsom pali missionary a omto thute min thrilta ani chutia a chanchin min thrilta ka chuan kalom hleya Pathian mangaina thude chu min thrilta ni kathin lung chu hlim naina khata Pathian chuan kamamo a hria a mi tu ma dangan ron lu theilo laim